Muthenya wa Jumatano, President atari na ateti kana ona a minister mamumite thutha o tiga maabitha a mbiraru matongoretio ni munene wa mbiraru bururi-ini Robert Kibochi ambikite thabari ya guthurima tabarira cia thirikari cia uthii wa na mbere. President akiambiriria na guthurima gicukiro kia mirigo kia Naivasha kuria mirigo iria irathie ithuiro ria bururi iria yakuo na mugithi wa reri ya SGR irifukagirwo mugithi-ini uria mukuru ukihuthira reri iria nguru guthie Rift Valley, Nyanza na ithuiro ria bururi. Kuma hau President athiete nginyagia gicukiro-ini gia Kisumu iria-ini ria Victoria kuria maabitha mbiraru makoretwo magicokereria riri wa gicukiro kiu kiria ni gia guteithiriria kuringia mirigo iria yarehwo na mugithi kuhetukira meri guthie bururi-ini wa Uganda na icigirira-ini ingi cia iria ria Victoria. Thutha ucio President no athiete kuria meri ituragirwo o iria-ini riu kuria maabitha a mbiraru cia mai-ini maratura meri njeru ya MV Uhuru. Icera ria President Nyanza rimutwarite kinyagia Mbita, Homa Bay guthurima mwako wa daraca njeru ya kuingira gicigirira-ini kiu. Hapa Mbita mulituambia ya kwamba mnataka hii causeway ivunjwe na ndio maji yaanze kutembea tena na ndio samaki irudi na ndio wavuvi wetu waweze kupata biashara yao. Ama ni namna gani? Si ni namna hiyo? So hiyo ni ile kazi tumekuja kuangalia hapa. Causeway wamevunja, lakini tunataka waipanue zaidi ndio maji iweze kutembea. Tumalizane na hii mambo ya hyacinth kujaa huku, na tukimaliza hiyo tutakuja tujenge bandari ndogo hapa Mbita Point, tuende tujenge ingine kule Homa Bay, ndio hizo fishing port zote ziweze kurudi, biashara irudi, wavuvi wapate kazi. Ari guku mutongoria wa bururi arahinyiriria a Kenya mathingatithie thayo hindi ino ya kampeini cia githurano kinene kia mweri wa kanana. Sisi tunataka tuendelee kuwa na amani, tuendelee kuwa na umoja kama wa Kenya, na mwaka huu wa siasa tunataka Wakenya wawe kitu kimo, wawe kitu kimo. Si namna hiyo? Si hiyo ndio ilikuwa spirit ya handshake? Watu wawe kitu kimo, na ndio tuelekee safari ile tutaelekea tukiwa Wakenya wakiwa pamo. Ama ni namna gani? Tumekubaliana? President erire aikari a Nyanza ati ica ikuhi we na mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni megucoka kuu guthurima tabarira ingi cia uthii wa na mbere. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.